Tikobe kingpin igonje njende umurayo Kenya na ende egente na kiaka mo tutagite gukura. Don't interrupt me. Egente kina kiaka mo tutagite gukura Kenya. Abantu bagochorwa asengenjo usenegesa kukyabo wacho bamuchora. Okogenda imaria umuntu sinywe gasi. Uchaga gukora ibintu byabo no nyina abantu bali bamabubu katari kubakonya. Ekine kikegerete turi Kenya iriga igasi turi bona ya. Numa ibintu byasare kiro uchumi ya kure asengenja abantu bagochorunga egesa kukyabo gyakire kyabwatenere nege gyakire na kiki tutagite gukora. Irinde abarayi bachorwe kuringana na umurayi uyu record yaje na kire. Umurayi uyu na atene nienzi. Bono iga usekurigiri Kenya. Ikintu gitire Kenya naende kinege ndumanyite mwese mumanyite. No bwibi. Obo kurumi omuguzi yakoro gobo kurumi. Omayite omwibi tiambate muraze kumanya mumayite gushyige. Omwibi omuntu uri guta bweriyo ibachombe ibiro ino omwibi. Omuntu gocha bweriyo tamachombe cyawe cyonse ino mukurumi. Kwani uri? So ebintu tubwate Kenya bono. Yes. Byaruro bwibi obirobo kurumi. Kene ewikingo eteri totararora chiskandal. Tugajakera minere yewe ntu yajake tugajakera ghost schools. Kibesa jigoto muchi school kitayo. Tukanyo kibesa iyo maite besa iyo omuntu usainirie kibesa kurwe ekiganje gya serikali. Kwani uri omuntu approvirie kibesa jikurwe ekiganje gya serikali kiagenda school etayo. Na ndio turi kuona shilingi 10. Atu kuona milioni ni bilioni. Ekaruoro egacha e-citizen. Inga akana jwese kabiriyega. Eye tuaro je juice bunega ndrete. Lero kuriora na muisonde. Ejinyagitari kibese chiwaka nuginyagitari kitayo. Roje nyagitari kitayo. Ekina kikegerete bono I don't know uzimbora no omuri. Bwana muri dispensary ya Maria wanaro. Maria wanaro dispensary. Obu akire ogende uchi South Muguranga nyamache ni kindi buna nyamiranga garia na agenda chusi kujari kukwani abantu ikine kigindu gitandita abantu Kenya ngima. Okogenda kirasi kibese nchiyo. Abana aba bari gisukuru. Abana bari gisukuru. Kibese njiri kuriyo gukigenda gisukuru. Lakini kiro mwaka budget nero kibese kigokora kigogenda. Kibese kiagenda. University bono ebintu bindi asande byatenenire. Tima idini we myaka mo jete university inchenga kina jete mu university onye serikali etari kuru kibese anga jete tinsomete. Ngote bijana. Ayagara na ende school na wegete bikoro to byane gitangania karangwanda form 1. Andu to mutumu ona rweto mutumu taka. Lakini asenge nchu serikali ya rwete kibese ngagende university ngasoma. Lero muri buone ga. Enke karango watebigo. Umwana umuntu mutaka onye nduri kurinda na abana bange sana batirusko. Abana babanta bataka mbari konyora usaidizi ilinde bagende baje gosoma onye ndo konya Kenya tutigi ubokurumyo bona batebya abana abaje gutikara sika bange sana abantu bakugenda umuntu akwenda nyagitari mbona numaita abantu mbari batagite ki machine kiri bagakora dialysis umuntu ekara ikire garia umwetiga ngabuno umuntu uchobuni rukyangure ore getirianda umuntu yunki atagete ekara okonyora umuntu akwayana atari onye tago konyeka umuntu yagukwa okuno kuko bebe kibinadamu serikali yaitu igirororo amini katiba egotebanga ebintu mbire serikali yewenda kuru aseka mukyabo no kurwa marioba na konyora abanyagitari kibese je birupaka ense yatinene igonta gitugucha
ngira ni egento kerito kuruke egesongo humanity umuntu arorerwa mabera ngana nuyu mutaka no mukenya na ndingwa kana re tax ekara ko gando gure chumbi ugure esukari wakani tax nere igatakire gukonywa. Your Excellency enganchere nkona chasini ni tunendonge ngoiran magagasini rentu asimya mna nchemya ke ana janara kinile go chago chamna devolution ya chito turumboka. Your Excellency tugura mangana mangare the corruption day in day out tugura just scandals day in day out ngwa veto mosije kanyora libageria baneke makobo motinirwe bigambira sense ya Kenya. As a period ya once for Your Excellency, why didn't we see corruption ge korara nse osege go sira under your reign? You know, iwe wenda kumanyanga na corruption yako ba investigated kwa nyugule iwe koranga meaning ke ko ba investigated umuntu tagocha bono antebinga Brian totebe na ye judge ekuru Brian wakirwe yongo muburinga wakirwe ngaki ngayi ngumwagite usaidi una ubutari gocha kwa nyugule ubusaidi una ubutari gocha asebu arengo busaidi bwa arenge abantu tuwa barusitie gasi onye gukonyorobya history ange umutiunyuri ntaraje kwa ego CJ yona atenerete ege tribunal gete yare go investigate umujaji gete Kenya ubusaidi bugacha tukarike report amungwano yakarusiwe gasi kwa nyugule injo munyakirugo umujaji yakarusiwe gasi ubusaidi bujite abanda bagukwana nga wakirwe ngaki nekeronde gasi ya chief justice yotobute tiji magistrate nyinga sana aba jijaji jine chigachoro to kabakorera because inji narenga chairman ya Judicial Service Commission tuacha abantu bandi bari bagoteba nga yokorire tuabarangari nganchu muri ubusaidi basira basoerina ni eseria ya Kenya igegote umuntu tagucha bono igiri ndonte binga nyarebu ibire elinde musibe kuikore to busaidi nizo kumusiba kwanza naye ni numu gutanga goteba umuntu namanye tesheri esheri igegote banga kero umuntu akoreterwa mararamishi ubusaidi butuke bwa mararamishi nje buyeke garonde chief justice igombeke petition guzine 200 ngachi gote banga maraga okolireke Judicial Service Commission yakarangiria bantu bagaka chingako biyonse bibi gatutu karatiga tiango tebye bono Judicial Service Commission yari kuiranga maraga abantu batebire yanga maraga gariga naiga yo bari kompute gasi kwararire ubusaiti butayo umuntu akubuka bagende batebe nk'umuntu na kitoko kora tumurushi gaiga erinde tokora ibintu bitu na tutagita gukora bakore mipango igo onye busaiti mboyo kende ngiri gukora numenyete buna bono iga umuntu takogenda kuti musibi onye busaiti mboyo so ekareri ibintu bine bibi arakoretwa Judicial Service Commission igo tuare kuburi busaiti mbwa tuka asinga nje binde biri arenge byo burimo ne binde byarenge byo bokene abantu bari bagwenda koreto busaiti mbareta that's why we Excellency nake konyarekana karo konyore bigambere bite binge obusaiti asaba yo ntaba bakora obusari obobokobo no bire obusaiti kingo kongana ibete kabisa umuntu osubire myaka 5 ndo osubire myaka 9 lakini obusaiti asaba ndo bakora bokurumya serikali mbuligo and if you are elected president nyakibonora akorerinde inki kimando gorupa kabantu ba abono ba okora mangana ya manene kurumyo bo bonene basta kiona ambo site bwato kana inde bakora ekereya from what you're saying it means nabogo so abado bo site bakora corruption yendere chiabizi bo site bwabora and life goes on and by the job no gendere the same happens especially as abashimiwa not even anyone mheshimiwa ngoja na CPG akora keta ya UDM na UDA His Excellency President Natanga paka we muigire ngende kwa parliament but tujaona anything happening since PG mheshimiwa we are withdrawing the lines no that will cover yes wana ntegerera bono umuntu uri kubwata nengo kosibwa ubusaiti ngutuka bori kwa nyugule investigation yego kuru ubusaiti bwatuka mu kutite gusiba muntu nonye n'uyu uyibwe ngo kwateba onye ubusaiti mboyo
taringa ne koti ngotetea no now ababande obusaidi obo gukorerwa aria butararete kotini kwanyuguri igo bogukorerwa gari butararete kotini so egento no roju na bona iga mwaburi ngoma nene otebire nga chibesa cha ruru ya ma kia ruru onye ngwategerete kurugoro na muisonde na buri dio maneno uyo omweshimu Ruto atoe obusaiti atotebinga muntu kyuria mabunge kibali abaye tukibesa na endi ngubaete because kibesa natete nganjirure kibesa kiro kinjirure tima etinjiro gusino mugana igatebete na batete inje egendo na igwete nkiringa kibesa na kwanete nga yumuntu akorusia 150 million onye kiaruru eji 150 million mwarorire ubusaidi obuna bututagitira isiarete ngise kobe kiruge kiari bono iga tingo tebia bakenya nganya ngomuntu na kibesa njaru etwa amoko morakotini tiango taibo ne bindu ngo gukora ekarondi rais wense igo nkonyora abantu we will get abantu bari bogusia koroka chinchume bakore investigation properly make sure nga there is no interference bantu mbayo bago gusari obusaidi na ende muntu tayo kuonjura naba abasikari gose anti corruption commission muntu tayo kuba onjurana aburbande nabo rasokonyana n'abasikari abo bagwaka ekerore raisi igo serikali yebwata maiza amatambe sana obandu bunabu kubanyora raisi sana igonga inje manyete na ende I mean no maite na bete chairman ya police task force ina kwanete na abasikari abange sana igo ni manyete ngabasikari mbarorora abasikari mbarawa abanga abaya sana na ende basomete abasikari abo mbara yaguribaga uikaransire birugo biri byengenjo abasikari abuna bunkonyora abande mbatebinga ensi yene yaino kora investigate nje tinta gitimo mubwati amangana go simo monkorere kinyumbani kende igonta gitika obusaiti buri gikwe linda bantu babekumi excellence ndake no kero turatsengane iyo ukabomo na chiri no manene ukabomo okubwatiri chikosa na inda machika pakaya wa kibinafsi abagwatinirite naro ambaye among I remember koko tebanga to kole meme sabato ambaye ukanalify obochori utaweti president bose bali bakubuli runga andega timba kokore tima itu sina senge jo kwanga CJ pono gango ichore obomo oraibwense ya Kenya tutebe gwachori ayo monye no chora abantu ayo monye no twara abajumbe abandi baratake toba betri nakira akore kubwatiri chikeri rinde togechi abantu bandi oranyoro ko iremerema abandi bakugusira asobora ibwao rinde no namangana nga impeachment na acha kwanyonga na no bwateti bono tutagikonyegechi nakyo gokora because yalibona irichiko kwango bwati aiga no ngo kubwatiri irichiko bono mono kubwaga nakyo gokora togechi abasari bagotiga bonse over impeached the next day irangana muse na igure you know what they wanga tenina intari kokasua yes in canal fire election that's why our Kenya bandangiri inchichintin nikugeke kwa nyumuli yes no ma yetenga na devetie president Kenyatta adissolve parliament yes you know that yes initially na bwatiti bwana initially na bwatiti yes ebintu ebyo nebinde na kolide na bibyo abakenya batebe bagotebanga CJ nchuga iga na yurate ni enseye obali muri kwa bwata senge cyo kwanga mate kobe CJ your excellence di chiko ndiko protected tayari nane president di chiko ndiko protected togo cha kubutura isi unless bakubikire scandal gete toli mokurumi oro ga igaro mate bakogo kya bantu go say next day and onyole nga you are shaken what will you do di chikerio igoliroro no na eri go protect diango tebi
nayo go decide ya yo mutu oime uchake gukora ubungarangaria nuyigwete uchake gukora ubungarangaria ubwibi no nyene mbrai wande no mundu gwikanisa yes ikanisa nyasaye gabwate 101 ways no butwe gazi 101 ways yoko make sure nga to koraranja tigabona ngo tebyo gotebanga igona arenge protected tegaronde CJ si richi kirio riroro class umuntu in fact riroro class umuntu iye gotegemea umuntu inaki ngakibwate tebwe manyene enkora yaye nakie komotebya injiri mu Kristo na nditi nikungainire na nditi nigotebanga yonkara mu Kristo muye kubwa abandi no lakini bunango some Biblia yane niriye goteba naki koreigasi na magokao onyore ibintu okonyora nyasaye bisisini Biblia yuko gotebanga umuntu utari gokoreigasi no ene ndagira kwende kuragira now ogotebanga ngakingo cha gokora abantu bali tujo koreigasi na barabo nakiye kogera ntagete ritangania bakenya bamanyenga muntu kinde ekara bakenya bamanyire nga igonda itijo koreigasi kabireye abantu bali tuja kubwaterana na barabo abantu bali tuja kubwaterana na barabo yongo batebinga abakenya igo banchora kubakorera igasi onye mwanchire muje tokore igasi na barabo karibu sana tokore igasi abantu bunabona abango chigochora bago chikoba chi minister ni permanent secretary minie secretaries yes yongo koro uchunguzi imanyanga abantu baje kuja amuntu nabora koro uchunguzi na tonyora ngo wakurire kiregendo na abandi baje jororo abandi bare gusibara ababa ibi the moment yago tuka no buibiga oyiga kora agenda ngatumaje kuno gukwana mangana ye kurunyuma sababu ikine kigendo tutaite gukura so abantu gotebanga yongo kugenda nkogenda tuli chikurechi abantu yongo goteba ndunga abantu bali mutagite guje kiombe gitu mocha iga incho abantu mutagite gukorera bakenye gasi batari moja kuiba emishara ikuruwe gukenya igere menene kubwa chinse chindare na indi tiga tutebenga ki umuntu naye ekaro kwa irwe gasi kari umusaro uri kwa irwe na indi isandike n'umusaro uyu abo abazungu bagotanga live and let live ayura cha guche oyo umusaro na indi bindi mbira uchi kuiba umanye ko gandi n'ubugima bwawo abantu bande barabuna kitagite bamenye abantu bana kitagite bamenye ibintu bino bitutaite gukura na indi genteke nene ntaite gukweresa na indi tutaite uchi gukura ni no gosera abantu abachumba babange bebekire bona ase atagitenga igwe ikasera abantu irindi banda kumwakira chinkobi